Hey guys, ndabashimiye wowe utse gukanda subscribe kuri Kembo, ujye ukomeza ukande subscribe nkohereze amakuru aturutse hirya no hino, tugukorera amakuru tuvanye hirya no hino, ni hose yose tukayakuzanira neza cyane. So right now, ibi ni ibintu bibabaje binatangaje rwose, ibintu umuntu wese atabasha kwiyumvisha. Uburyo uyu mugore yapfuyemo ni ibintu bitari ibintu bizima. Ibi bintu biba bitangaje rwose, kugira ngo umugabo yice umugore kubera ko ngo ikipe itsinze. Ibi bintu biba bitangaje rwose, aba bantu baba banyweye itabi rwose bazarebe neza uyu mugabo ko atari yasaze. Umugabo umwe yafanaga Peri, undi afana Reyo. Umugabo yafanaga Reyo, umugore afana Peri. So right now murabizi ko Aperi yatsinze Reyo ibitego 4-1. Ubwo nyine Aperi yaratsinze, umugore araserebura, birarangira. Igitego cya kabiri kijyamo, umugore araserebura birarangira. Icya gatatu nibwo yaserebuye, arangije baramukubise aramwishe kubera kumukomera no kumusakuriza. Nyine umugabo aba ararakaye, aba amushyizemo ingumi n'ibiki, nyine baba bararwanye birangira amwishe kubera iyi kipe yatsinze nyine tu. Reyo yari yakubiswe, murabizi ko yatsinzwe ibitego 4-1. Nibwo uwo munsi yarwanye n'umugore w'uwo mugabo, bapfa ko Aperi yatsinze Reyo. Ku gitego cya gatatu nyine nibwo yamwishe, ari cyo kintu ari kumuziza rwose, ngo bari gupfa ko ikipe ye yatsinze iyo undi itatsinze. Biba bibabaje, ibi bintu biba binababaje. Ibi bintu ntago uyu mugabo rwose ntago yatekerezaga, uyu yari yasinze pe. Bose muzabikurikirane neza murebe, ubu yamaze gufatwa na leta nyine, ubu yamaze gufungwa kubera kwica umugore azira ubusa. Ciao ciao.